Mau kemana Om? Kita mau ke Bira lagi Om. Iya, untuk acara apa ini Om? Acaranya Sum. Oh, acara Bagaimana Sum? acaranya Sum? Ya, ini dia. Ini apa sih? Ini dia. Sana ya Sri. Sombong sekali, nggak ada pacarnya. Oh, I knew you would go back. You must be missing me so bad. When you left, you said that I don't deserve you, but I can see that you don't wanna lose what we had. Oh, you're the one that I need. Let's just take it slow and just breathe. Loving someone is not easy, you know. Ya, kita lagi di Bira lagi Om bersama teman-teman. Wes, mantap. Kita hitam-hitam di sini Om. Wuih. Have no mercy on me. Tell me louder if you're loving me. Can I tell you what I want? Can I tell you what I need? Can I tell you what I want? Can I? Oke Om, kita lagi di Bira bersama teman angkatan 2010 bersama Abbas yang ganteng balik coy. Love me harder. Have no mercy on me. Tell me louder. Kita kemana lagi nih Om? Gimana? Kemana kita? Baru masak. Oke, Pantai Marumasa. Oke, Baru masak. lanjut. Oke, baru masak. Tuh. Abbas dan ditraktir oleh Presti. Presti. Bye. Ya, sahabat memang. Thank you, bro. Biar mau Presti. Lagi istirahat dulu. Terus kita menuju ke tempat yang baru lagi. Oke, ikuti kami terus, Bos. Just love me harder. Have no mercy on me. Just tell me louder if you're loving me. Just love me harder. Have no mercy on me. Tell me louder. Oke Om, kita sudah sampai nih sama teman-teman lain. Oke, ini dia bosku. Ya tuh Isra. Oke, dia mau kencing ternyata. Kencing di hutan bos sana, hutannya. Wuih, ajar. Bersama aku. Ya, kita menuju Pantai Marumasa atau Baru Masak. Oke, ini dia. Kasihnya Kalibata. Bukan Baru Masa ini. Tadi oh itu weh. Oke bosku, gas. Maju. Iya. Apakah pantainya secantik yang diperkirakan pemirsa? Kita lihat saja nanti. Oke, check this out. Oh, I knew you would go back. You must be missing me. Yang dibayar itu 5.000 per orang bos. Jadi kita 5 orang per Rangers. Jadi 5.000, jadi 25.000. Ya tahu anak. Sri di bosku. Hanya kamu cari bos, pemandangan atau cewek? Pemandangan lah. Dan cewek. Kalau ada. Ini bilang sakit ayam. Harder. Have no mercy on me. Just tell me louder if you're loving me. Just love me harder. Have no mercy on me. Tell me louder if you're loving me. Can I tell you what I want? Can I tell you what I need? Can I tell you what I want? Can I tell you what I need? Just love me harder. Have no mercy on me. Just tell me louder if you're loving me. Just love me harder. Have no mercy on me. Tell me louder if you're loving me.
luar biasa hot. Sangat-sangat hot. Coy, saksikan. Harder, have no mercy on me. Tell me louder if you're loving me. Nikmati angin sepoi-sepoi. Ini untuk tidur. Lagi dingin-dingin. Kita istirahat dulu dan Guys, bersiap-siap untuk kembali back ke restoran termahal di Bulukumba. Oke. Sini saya kemang. sini wawancara dulu. Sini dulu ganteng. Kasih tanya-tanya dulu. Kenapa emang ini malu-malu? Ini emang bosku, sana emang yang punya Pantai Marumasa, penjaga pantai bos. Luar biasa dia memeriksa semua gerak-gerik peserta yang ada di sini. Kalau ada kendala dia tanggung. No mercy on me, just tell me louder if you're loving me. Just love me harder. Have no mercy on me, tell me louder if you're loving me. Jepit ya. Ya lurus. Bro, thank you.